bwa nyuma y'amagombora 3 omuri sinjiro y'amashuma uterwa umuyaga gukabareka batine cyo kurya abanyambabazi abekitongore cya Mari Foundation babahire obuhwezi bw'ibyo kurya abantu batiga umuyaga barakumunonga family zabo zerukubi abantu tubine cyo kurya tibine ho kuryama amajuga genzere mwe n'umuntu gwe wakubasa kubayira ubuyambi umunyambabazi wena urukurana kwatwa kuyamba abantu nyabarawe urwigirwe bwiro muri sinjiro uje muyamba abantu niboni mukireyo nkacyamanu wa foundation kakwatagana batayi banje ba foundation twafuna kachaki twafuna ubuhungu twafuna tukabuhereza abantu kugira nabo barebe ko kuba abantu babaho twabafuniyo tane mwene cicweka zo buhunga aba obuhwezo obu babukwasize bakuru b'entebe zo kubanza ngo babuhereze amaka abo emisiri yabo yatwirwa umuyaga ishonga atuma twaza abacama no kugira ngo nuba kumanya abantu kuko nuba kumanya abantu babo nentoshi zawe zibevine kugira mbere kweli ubungo bubice kaza ni twitaga na government kuraka twatara government ya magati abahirwa obuhungu obu batugambire embera eyibarabiremu kandi bayureko kusima rwanje rwona rukaho mbere nyine cyayi kimwe cyona kikwire iki nakasigireho kemerire kandi n'abana bansigira abana mukara umujene mari okutureta akahunga bwe bizibe gatubiro umuyaga ko kwatira yabara munonga hona no bareba tunjira obuhwezo obu hakiroho ekyetago cyango kandi abantu baburijo nabebembezi bashabere abanyambabazi nkaba kongera kubaretera obuhwezi gasha kwa Ruth no wamanya